Tsaka mo, no kasanod ay to'y nga rugyan. Tsaka kaya, paayan ka syakit marigatan. Kasano kaya, na ibagaking ka hanggang maayat no, ibagam nga itan irugitan man nga, lagi pero kasano imbagam nga, ginawat ko dahil tapusom, ang gumet nga ingagara imbagkat na ito'y mata gagangay lang meten, siguro ta napintas ka iso nga imasidegak nga nakiam mo nasa puyot na permit, nagita isisem mo gimalis pa itidila na awagang katungo nakigtot na tang, idi edad mo ket dinamag ko. Basta to'y pusok, kat ay ayateng ka awan iti sa baling sisikan tulata. Ako ay talang timayat nga panuwenta Tuwataning tublet, iti aking nayate. Yeah, Tatwatan tumiklata. Sa kung ketadanan na ko kaya ko namin ang kuwing libak uray man no awan ti ka dendenak edad mo ingudwa konta kanya imbagam sa mamangket tiragsak alano kastaket tagyam yamanak sabay to kumagarod ket makauray agawang bumaket tapnohan naktul maliday. Matamat lang dito'y mariklik-nak makita makadwa ka permet ni ragsak na karagragsak garaw di imaken buok mo lang sipsiputak ay ati mesa nga ubing to'y mapaspasamak numay kajay palay kadom ni manang ko agdigusak masaba bangbang lori tatang ipusit ko. You're the girl of my dreams, you're the girl so sweet magustuhan na kumauray ubing nak nga basit to'y eskwela ang your number one fan uray ka na'y maato ti lablaban nasapay kuma well mapansin nak, tarinabi iisot ikar kararaga apay nga minasapak ka nga na iyanak ngem ludumakil nak sapay kumata mauray na kayak min siguro ipa ay nasaya at nga ayat han ko ipalubos tapusong kita grigat.